Philang POV Chengrum Sport Club ahin penan sia Parman Pinso alusu Open Volleyball Tournament kapamanpo. West Karbi long Kiruni High School batu aklamalong Arnisia Parman Pinso alusu Volleyball Tournament kabatu kapidup. Labangso long kacepati pon kado kabi team nerkep labangso kabatu panalong alhi kacu hangkot Kiruni Sport Association Secretary Avinaspi Holy Dan Higher Secondary School Principal Utom Timung Lapet Northeast News CEO Bersing Hansi Lapen Rensing Teron Kiruni Veterinary Dr. Mindar Lapet Dr. Beatu Cetong Dupen Mesenten Pachunpo Lapen labangso volleyball ang dung kiti kabatu panalong kacepati pon langhin volleyball team lapet Manduli volleyball team atumang bongsi pachupon bonsi dami langhin volleyball team atum thegmuna ka jok best of 3 pen batahini ta haida da jok langhin volleyball team aphan ke haipon hok pon da tang telang tu kaning che palam the adriction প্রথমে এইটো খেৰনি অবিচ ক্লাবে ভলীবল ওৱান ডে টুৰ্ণামেণ্ট মেচ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু ইয়াত আহি কিনি আমি ভলীবল গেম যে খেলিছোঁ তো ভালেই লাগিছে তাত আমি বিজয় হ'ব পাৰিছোঁ সেইটো কাৰণে মানে বহুত ধন্যবাদ আৰু কিমান টিমৰ লগত আপোনালোকে খেলিলে আমিতো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড খেলিছোঁ আৰু ডাইৰেক্ট ছেমি ফাইনেল খেলিছোঁ টিমটো মানে লটাৰী চিষ্টেম হৈছে আৰু সেইকাৰণে ছেমি ফাইনেল খেলিলোঁ ছেমি ফাইনেলত বিজয় হৈ পেলাই ফাইনেলত खेल के लिए विजय धन्यवाद सभी को पहले धन्यवाद भाई। यहाँ पर का जितना कॉमेडी है सबको बहुत अच्छा लगा देख के और हम लोग मंडली से आया है सेकंड राउंड मैच जीता आज और खेल के भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे नाइट भी हो गया डे भी हो गया एक साथ दोनों मैच हो गया इसके लिए सबको भाई क्लब ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट डे नाइट masuk Wicino Club lah itu pancing kopi 2023 di dalam status na ada kan si itu kalau pancing bonbon ada pancing tiket sedikit itu kalau kalau pensi itu tim di mana lo tim yang kelab itu pensi itu masuk ke pancing laban itu second lo volleyball bangga anda volleyball khel bangga first nom si pitching lang so pancing cricket itu bonbon lo khel bangga si kadawe ni dak nomai cerap dong tum hanta ni lupa lo wajib lu mau tim member ke rumah hanta ada tentang soal sedikit lagi ni ऐसे terus politician na sekali hanta suruh lo asal tournament bagi cuma tak pembang ke aprang terasa itu muning ta di pembang itu sih ini cuma tak pasang sepini open one day volleyball tournament di Kiruni Sport Club kelang tuban ini pun masalah Malang itu kabori PP alang itu kabori job ni itu ini sport association alang itu main itu ramai kemarin sport association andara lapasan semangat waktu semelang itu kabori itu kejoy thok mana pelanggan yang ini main dulu lapan sudah dampak alang itu cricket ta ilo volleyball nang ilo bandi itu open tournament day night lapan amal lo bilong lo is West Karbi long women volleyball team dalam competition wajah competition terbuka Kalau sudah sonsong, kelapa tu dokternya ala, belum telitum, apapun ulang gitu, biar seman tiket, naik volleyball, football, ini masih organize, mana sonsong tapi tidak belum deh, tangga lagi lomba.